Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani. Pila boleh usar turun kin marama taruh kina ngoneleo haule na chuleni anhana lai sebelah korbe kita main dola betul kina bi mamarota kina dua tal lewas ni ngona ni non to bitokan na radio bulon do mate sip to beketa tolu na tini kamalu na miniti pedila no no din don bin grafi na kabe bin grafi din tai elo benang ge waseto non to bitokan na kabe bin grafi din tai ni bulu benaka main non to no lo mane viti bakata laki ni bikenda na buno libo merke na bi matin tu tal sonda satu kina na buku ni daka na buli kina gito kena be kata lesuan tapaka tortukina soer lakutunga pangande soer sangge tin usar kan tak numero wa bukit tu mandri matin tulele boy pura-pura sakin tapai kemuni na wasning on ni nanti topi tokan di radio bulun to patam ena kabini singa bukil lulu entai ya tu sana tiku mantan mentur kota non tu rongo uti atu sana gai pakan amat tu ni sibna pa anda tina meniti non tu program boka matau ke siti beni raturala oya na toso ningauna ndo tale na itaki boro taka bikenta turang inte di bana tu saongo siti beni raturala na kabini ben grab ding tangina nama gisang to mekina ro so boto ko lapo oya na programu ya na mauli mata ke na divine group of companies ge nama katok mai sibino pa anda tina meniti bakata lakin na no to lutu bata ke na song lutu binaka na New Methodist Christian Fellowship ya mena bima maniono me do tigani na vitu na kaloko sana me dapat lagi untuk programu na ka vina kan singo bukilulu endai ya nagai rongo tal chunga na rongo me pali songo
Oyani utin programu ke returala abatala kina ke runi waswas ni 75 ena rura sanga bulla meniti. Oke kita kemani na sanga siama tu mai bagandua ni sar tok mai ena live non to Facebook page ena radio bulan do bata ena kabi na kunge wasetu ena to bito kan to matu pal limgo do kana like do na share ena kabi binaka enda dai tu sarungo tamata ni rongo tonga tomana ena to bibo marotaki ena kabi na kuwa. Di sambula vinaka na turang na marama na dhurbu nongone lewa kei ke muni rongoni. Sai kwa ngona nondai rongo e nambongi ni kwa. Era maindola wana turang na presidendi na mbosini e sana kote lebu. Sabandi take ni wasi ni buli na mbakibu. Esa na kere tiu na nona brodhengu ko Simon Rewalui. E mai wakai dhuri ni kua na mbose ni sana kote ilibu. Ka wakai dhuri mena koroko na sautoka ya na tikina kwa weni mbuka na sana wa turanga kote ilibu. Era laki ndolava na mbose ngo na turanga na presidenti ni nonda matini tu koratu William e kato ni vere. Santo ni kala ilibu ni viwa di taki. Kena mai wakahui na viwa kani waka matini tu wakanua waka turanga. O kumbuna kei na weka muni mai mburu masanga kota kei tawata. Enta sarau ni tukuna, ni rere kwa mengo na Singapore, kaya na ngono bo kebiti. Santo na matani dengi bo, santo na matani Singapore, santo na iloko bo. Enta maruta kwa leo, nyongo, santo na yawu ni bilu taki binaka. Go, enta talanga na mbole leo, enta reda na nonta binteli niya waka turanga, kaya na bikoro, ena kena mai lalatu ele una tutu di biru tagi wabonua. Enda sakri menda tutu ani ena vitalanoa me pakatawani na tutu ongo. Di tawa na tutu wabonua ena bukena kena lewai bakamatau na vi pakatoroda kitaki na koro wa usibi na ndeli bonua. Ena mbaki ongo esa bangandoni na bosilawa karando batakina lelini bosi baturanga. Pensambu to seida kana non rei bota na turanga ni koro kamera vai bota talanga na turanga ni abusa ne bota ruongo mene vibu kana non ngarai bu bina kana le bonua e bota talanga ngo mena vibu ongeti kamera liu te kina ba binaka ka matau na non rabengrabi kina bonua ke na levena raba turango na sana le buto ke viti i bota ni kina tin ka ba na sana turanga viti ele mundo na kene wili koro kene yau mula kene ngulnguli sale bono nonda wi talonta kana ka sarawata mena be ka tu wa politikenda ele busana ka to sarawata na mbakiongo ia ungandre ba me na taringi kenda sena tele buda banda na bena kata ena lomani tolsunga ulembake sa kotongo ya matanda endo be kana lewu sa wete na kena mbulo wai lavo e sana patore de take ba binaka e sana sautu mbena kena tobo kena katango mga matua na vika endo ba marangeta keda na kawi tauke ena poluta na raki ni visau sana tobo tambe kana kena leni bunua na kena lutu ni toso kena toso ni mbuli ni vika bobo ena rawa ni te utala tratalo te lewu na bi bando bota taki ke na bi bando taki e sanga ti gobiti na ngongo E tarongi na maramambale na rotin reketi se dhaba na puna e sakere wadhingu mikina kina songo bo politiki na sodalpa me baka ni ratiko so na leo ni matambo se lewe na taletunga ni songo bo politiki tale so e tukuna ni rasanga ni tore na ngongo endo na itutu na lomo ni songo na sodalpa e tukuna talanga rote mumu ni be sau e mai boy dorongo e tutu ba minister e na nona vele singa na prime minister ka toto wata e na be maten tu tani tale so e barita kana tutu ngo rote mumu ne kana tarongi me wasia na nona rai membeleta na be so ngo me baka ni rasanga ni vaka salata kina minister e na buku ni be sau ni mbera ningai kadibaki e sama indingi ta kina madha wa sawoti rote mumu me sana chairman ni Tesari scholarship
kei na loan service. Se tumbu tiko na kawai me beru tō na tampadadanga ni uvisa na buku ni non rabolo mateki tiko na marama kei na ngone. Ongo e lorei nei tugu baka soku muni mai na bula sawo ti kandina nga ni sama ilu te na tiniga ndona pasende mai na ndona undolu tolu na nrau wasanga bulu kawalu na kisi. A repote take baka topatani ke na ndona undolu lima na nrau kavitu na undolu na kisi ka dingo me na ngau na bata baka ongo ena mbaki sauti. Na kia na mai lutu ni wili ni mbasu lawa raramba e sa mai lutu telengakina na wili ni dhalambimbi ena walu le pasende na non rabolo mataki na marama na tiniga ndona pasende kena sa lutu talenga na wili ni non rabolo mataki na ngone ena vasanga bulu kaono na pasende. Ni ndoni tiko na madhawa ni lenga tumbu koso e rasa songo ni batamai na leo ni matambose ni wasi ni pasifika era na via bai tutu ene wasi ni via mate ni tu membaleta indona vivo saki indua ni vatange ngende dedere ni the Pacific Resilience Journey e tukuna na minister ni lenga tumbuko so saki asindi toka ni sandondonu me laura ibo ramba ilebu na venga rabi kana ndondonu merno kati maikina na wasi kedesara ni nondambula vai labo e barita kana chama ni matambosi ni vending babra mali ni raundui na bali bola ni vending kei na vale ni bola ni matambosi ni vending e barita ka ko mali ni adoba mai na ngonongo e vunga na leo ni bonua ara sesanga ti ngani kila na ndui telengani tabi e raundui ngaraba e tukuna beiro to na ndondo no merna kila na leo ni bonua na ndui ngo kina ka e raundui ngaraba kasana ndonu kina na meraba mboti e na buko ni non ratakataka e tukuna ko mali nyongo sana sala mena tareda ke kina na beba mboti mo beiro na leni bonua membeleta na volleyball bola ni matambosi ni vending e kuria ni tambana ni volleyball bola ni vending e ngaraba baka tamba kindua no be ka embeleta na vending ka nraba talenga na kena didibaki e sama e bandi takana ministeri ni buli ne wasi ni buli ena mbaki vou ena ndona bola ka bisolia kitiko na loma ni ministeri e tukuna tiko kina na buni bola tuinde ni tambadaga ni buli selina kurleda ni ve tikini singa e sa bandi takiongo e sa ilobi oti todoko ka sa sulia talenga ndona ngono bina ka givir nangas ni buli marna babarau kina bagabinaka membeleta ndo tale na mbaki vo buli e sana tega butagi tiko na matani wasi ni buli na mbaki mayongo ne ka rosanga bulga dio ni singa ni bula ko January ena badabari tiko ne matani wasi ni buli ne ka tolu ni singa ni bula kome na karoni wasi ni buli na tega butagi tiko ne ka rosanga bulu ni singa ni bula me adoba ne ka rosanga bulu ka tolu ni singa ni bula ko sita ena ka tolu wasi ni buli na mbaki ngo ena tega butagi tiko ne ka tolu wasi ena ka dio ni singa ni bula ko September melaki adoba na ka ono ni singa ni bula ko December e baka bimbi takana ministry ni buli ni ve tiki ni singa e sambi biu kotongo na rani vanga ngado takana ilulu ni ve korni buli e na nonra i tuba ki na boborau e na buku ni lesuni ni buli tale mai sai koengo na nonda i rongo ningito e sabande takana ndoni ve baka tabuli dini timi ni Fiji Water Flying Fijians ni sana senga ni nangai toso e tali na nona kontraki e na Fiji Rugby Union ni na dhabo na mbakiongo e barita kana itutuongo na Lock Seliu ni Flying Fijians e na nona nrauni beba ni bola mata ni mbera ni mainuru kana timi ni biti be Englandi e na ndona kaibi bola katisara e na kota final ni Rugby World Cup kabo edori mai masei e mai taura na turanga mbaki basanga bulu kadiongo na itutu ni nduru beba tabuli ni timi ni biti ni oti na nona mai kre na nona bodingu ko Van Kota e na bula ko February ni ambakiongo ena lomanga ni dio na bula na nona taura na itutungo e dhambi kina gina kota finala ka bonruka talanga kina na timu ni Australia nei mataini nguna ni oti bit sanga bulu na ambaki nimbera na ngito lebu ni burubura ba nruka kina na timu ni England na ngito nei bakatakata na kaitul sanga bulu kero sanga bulu karu mai tukenem ena bula ko okosita e bula korewalui ena kena nguna me sabandi taka kina voi bola ni sana sanga ni ngai krena toso itali ni nona kontra kene afariu ni dhaba ni katulu sanga bulu ni singa ni bula ko December kasaba bena takira nandong gito na bolis lesi kira kede nandong beto ko ni kakuria ni sandu andina na ilako ena senga ni nabaga madala takarawa
Arto na sanga na Fiji Rugby Union menandua na non rato na mbose ke nandoni beba tabuli dini timi ni biti Simon Rewalui nembara nirto na mai dingo manono ni bola ni kere bodingu. E sabari taka na lomana ko Rewalui na nona sabia beba suka na itutu ni ndoni beba tabuli di ni Flying Fijians. Arto na sanga ni baku koua arto na sanga bako ko ni bosota na bali bola ni rakabi na non da bonua. Merto na bei tala noa kanui taka ni na raoni bei sautaka ko Rewalui na nona baka tulewa. E mai bare taka na chairman baka tawa ni Fiji Rugby Union Peter Mezi na nona baka bine binaka ke na nona maru taka na baka levu na iwaru ningito e roto bare taka na nonda ndaungito kandila nga nerto mainruka na kota finala e baka bine binaka takira na ndaungito na nonda bare taka ki burubura na talendi ningito e tu bekenda kasala ki rongo kina na yada ni nonda vanua. Endina nirto usanga ni dhambe gina semifinala e matata baga singa libutu wana chairman baga tawani e fariu na nonto ingu na dorbu kandona ka e ndondonu menda na dhimbitaka. Rasa na tandu tingo mai na kabi ni singa ni mataka na leo rusang bulu kabana nonda ndongito kerto na boilis lesi en rarani wanga buka mai nandi karasa ndui suka tale kena nonda ndui kalabu ningito na nonda ndongito karangito tiko mai balangi. Arto usana baru taka na singa ni mataka na e fariu na nonda kindavaki na nonda toni vala na rara ni wangabu kamai nandi. E mai dhapa e nanduandela na dedere na nonda tungito na nonda dhorbu ni uti tinika lima na madhawa ni solimbula kei na dhakadhaka kara matataka kina na nonda banua na Rugby World Cup. E bunga era sa matataka uti na nonda banua na mbutu rara ningito na kene bakatangi ngende dhake sara. E vida sara era sa bakandita kana dhanra ena ibola itugu ningito rugby na nonda banua. E vero tu na nonda dhorubongo ertu sarawate bunga saranaka ka bunga bekenda na numa ni na sang ni na rawati. Ni bulu bina kana turambale na marambale nonda kuno witi na turana presidente na prime minister na cabinet ministers na buno na luto na maten tu chin gabanasan bosang ngoi Valencia sama yo chen ngito to mai tabra no to gravita na le ni timibiti vetor no mo na wali bona kaluna no bitang maki na bi karantu na no mo sa ne raro na gitar ta chugo arambita to en ra mata vale arambita to en na rada ka na bonu ra baita tekin ra tostu na chinga baba na madamo samida bani ko abe musi kimami kede ni na dole bitu ko ni kimitungo pibi na baba ni na wale musara bi kemni na no ni bi maslaki na no ni bitu ko ni ko isani to sadaki isani to na consistency ni koda file to ya dapat mai katoliti me ada tal koda file na mai kisa koya na kartu ra ta madaro bo bota don menda ba ben na kartu na golebu menda da na top 4 isa ni na kan dendre bota na to ra ta bata na planta que vina na ta vina ka bak satu na program vina ka mai bit na pato e ver na local players ya na ndrua singe rua namba kingo to ya da na top 8 arto sa lako taka main na local players mai beach na gitu na rua baka mai sota na na bi mama e vata kerto na top 14 players i pranise UK Japan bi na bona gitu gin sa mai toso na na level and the bambota ni sandona pato e bina ka satu ke matanga posini bambota ni gini ni da bina ka take na ganga sin dio bina ka tanuka ini sapa ni tu ni ko ba bina wali wira ke na be coach Simon Rewalui be retona maninjia be retona coach skede pakina be kapten ke retona dorbu musiki mami ke na lewi bit rasin reni posa be ni na be kimuni kerkere usa musun ta kede rona president di prime minister tinga vanasa na bunan lotro matento ira na dorbu na ngonelo mai bit na be bonotani na ni mami ba ni bina ba lewi kim do na dorbu na tabile bon dongarawa en singani kwa. We are so proud of you. Erto sambeta ki Tom Curry na kalabu ni rugby na Racing 92 na buku ni bebe sukabai dorbe tusoba na sota kena tim ni England na mataka ni moniti ka ndo na buna na nona senga ni boga dabara kina nangito baleta na mabua ngarabi bo bunu e tusoba na loma ni rara na kota final ni oti na nona dumuta ko Curry na bana ka senga ni banga takanalinga na mebesuki ko kina na loma ni tinigo wal miniti kanga ingitu tigo meda basar ni kabit sa bul karoni miniti
kanga isusumite ko yani ko isiofo masi ana singa tu city labe tadaki tu mana kala bune ragawi na racing 92 na matangali bebe su e bo dirongo na namba bitu ni England kala ke bo buna na mabwa ni nduri tu soba esa bandi takani rasana sotabi tu soba na kenan dau ni bikango ana vida na singa mengo me bandi tegi kenan na mabwa e koto enduruna karto usabano ni tu na nona kala boni na ragawi ni na mbula totolo mai e na buku ni mabuongo esa tutungi tagi ko kari na buku ni bebe songo mai buana ndoni watang sidi ko Matthew Ureno ke na television match official Ben Whitehouse ana non rondikaba na bebe soya karo mai ndobata me kuni to soitale nei tutungi nei kari ko tisoba endo na ndongi to kalasi ana non da burubura ka mai ndongi to pinaka ndondo na sota ke Australia ana non tongi to botu na rugby world cup ka bebe ke sarabalibu ana gangaungo esa mai bande takia na mbongi ni sana batangi sidia na nono tungi to na timini All Blacks ke na Argentina na mataka ni Singapore wai na turanga ni Australia ko Angus Gardner na sota ni semifinal ni Rugby World Cup ongo e matay ni ngau na me batangi sidia na turanga ngo na ndo na sota ni semifinal kasaba bau tina no nangito na Rugby World Cup ya asang ni boitabi na kota final na turanga ongo ikali maningo na mena boitabi tu kena ko Gardner kan dua ekilele butali tu ngana butura running gitu en super rugby ya bakatang sidi talenga na turango en bala takibonu an gitu kina na All Blacks kartunganga en Julai en karoni semifinal en bakatang sidi kina ko Ben O'Keefe na turanga ni New Zealand en nondo tu na sota na tim ni England ke South Africa kan ba authority un gitu ngo mai Paris na mataka ni Singatambu na turango ya bakatang sidi na nondo sota na tim ni South Africa ke Buranise na kota final kartu main ruka kina na tu kini rara ni timni baranisi na ke rusung bulu diwa ke rusung bulu kawalu na raw ni na saraba na nonro na sota na All Blacks ke Argentina na bitu na kaloku na mataka ni Singapore wai na Fijian Sabande taka mai na tuai boxing promotion ke na FMF boxing series ni sana ruoti ko na wala takim beleti na rara mai Prince Charles Park mai nandi na beleti ni PBC Ocean original title e rona be bodo taka ko Winston Hill ke na champion ni welterweight men New Zealand ko Dylan Acha e sember bagantu ni nruka enandu na nona be badu na ikaroni wala takim beleti na wasi na ono sanga bulu kawalu na kilo karona beba dukina ko Mikael Rabalada ke na featherweight ke na kenai kasa mai Papua New Guinea karawata na metalikul mai na Pacific Games ya esang niya balati ko Rabalada na rongo e tigo buana kenai sa yan na baidoriti ko na sot ni FMF tuai boxing series ni kabani singa ni bula ko November na rara na Prince Charles Beba kasar nga. Paniray do tokongo. Nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock'n'Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutuloy ni Simon na tinikantuwa na tinamniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Buladong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Batamar. Ena muna nga una na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talautaka buka singi leutaka siya baka kapitan ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se
o nga ngwale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street waya e Santa Rosa, California. E rawatala ni ruto le dili bataka ni ke mukatalo wasing le busha wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. Vima mani ruene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemando e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongoge na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan kena lewak semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mati ni katumba. Ai, kemendo bakando tunga mebiti. Sa baka matalau na nomu do kobati. Sa lemo ne kemendo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, karek. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Bila sa boleh turun kena marama teruk kena ngone leo jo nama tua ke Rosi sangi tu weekend ada kap de bengkara ba tentang ditang tu be waki sa foto weekend de tikron meniti me bana kalo ngono go vio kan lamani san dolo tikin no ya kena apply ta kena green card de na ngoni sal ro ton tua rau ni ndu ngole mekin na puno lewo merke sa uli ki saranga as a permanent resident kembali ke bakau sarawatea ngole me Amerika o cheli menembaki sarau nyo sa neutralize tegi sarra mon duana leo ni bono tunde kembali nom passport sana passport saranga ni Amerika ya en duana ka endongan revi o ya mondo ambita pata todo ko sarbo bina kana nomo vika bagai bola na matay mantanganika na kaya dapat buci papa lagi the right documentation for your USCIS green card application. Nonton mi cukup bikin meninggo. So ngana kamu na tukuna rani bikin mening ke bakal lewa bakal tatar cukup. Aku sa cukup rangun kena website. Ayo aku sanggai na tahu so cimeu na bakal rotak. Karena kita mai bikin tanto lewa tu nonton bakal tatar. Wambi bikin nasi am cukup mai. Na kabe nangani komatai. Namu wall ni sudu. Asa masar tunga. Wall ni sudu. Kene kerua ke pakai cukup sona nomu record se records mai na hono ni vilawai tanda cunggo na court records ke pakai endo kile tal tumbangan nom police clearance mertur ni bangandi tak ne sana go ni ona sanga ni mai takawin duana ka se ortono redo turangan goa cintu nembak ke poli bebe suata kabong gong untuk me clip na kana nomo police record sana court records ke baka wasala ko cuma ya Amerika dan to ngona ka man to tenils multiple simbolo cukup bikemni ya ke baka sisianga arto bina kata nomo current or expired US visas ke baka bawa ci sama ni matina otimuni kamanda yanangan revik saranga oya non death certificate of your spouse or former spouse ya ke kan rusa bimbiu ke kan rusa bimbiu tala ke nomon ni otimuni dengan rebin dona divorce decree sendon na ivola me bakan di take ni kem rusa share saranga ya legal nomu itu bagi labo financial documents ke baka dona ngauna o porro kampe kana o kala singa apply be le bungo ke baka ngol bakan dor bonua o sale o state kartuna bangan rebo ke no immigration violation records ke baka mau chiko ngandre bina no marriage certificate o bos chungo na buku ni kena sandolo chungo na green card application ngandre bina no marriage certificate ndo talaga no medical ngol ben dono buni wai certified mena le bagator dono no medical examination ngandre ben no document ke dia ko wa bo bagita ben non da mati valu sen do tala mati val dono bunua ngandre ben no military record o bore ta jugana min dono no police clearance a certificate no police records no prison records ka bakata lakina ke baka invest tu non dono bunua ngandre ben kena proof ya ke baka talanga enanga pinakat talanga emon nandu na nomo o sponsor proof of your sponsor's US citizenship or lawful permanent resident status kera kede o chuchinga no valid passport ke mambale nakatudungo pambutan na raw sa rabikenda mendalang kay apply tagakina o yan na green card lebur do bakata tarma do bina kana bingon sa uchi ando bos chukina asina ti mata kimbau ando baka matatak sarcha ki no yan vital no todo ko ni green card ka sandolo sarcha kana ngono go karanyo ni nandola baka website ni matin tulebo Amerika sando biu tak tal chukana radio bulon to pataran go baka muria mandoya ya ndole butala ngana tar bango kaya baka uchi mo England tu Australia o ya una raun ya apply ta kan as long as you are a citizen of Fiji, kembali ke cukup Australia, se cukup mai England, se cukup mai navi matin tu tabanga, se raungan yo na apply ta katali navi tal nongo
Ya nangon sana ke baka naman tarindo no mendingi oni nalisunga no to pono mani bicho mo lipotoring meka o chao ni sana kai ngole mai na pono le merke na kau betu ko reno topo le amanda ke baka o ndo baka tarong so sangambe ka mo ngole mai ibalang ibanganti genrenre o la beta bekemuni sendola chungo o ya na ke na baka sama ni green card lottery o koya itu kuntal ngapa ko na chances ni ndu enganga mai nondo pono lo mani vici sa toso ta kesara nangonongo red chuko libu na vi matupal sar mai grid chuko maingo era rawata sar chuko mai nondo green card ya na kena tare na baki ruo sa ochi na baki sa ochi sar la ko sar chuko mai ena bulun lebu Amerika bombo tini dara bibu ketak lele besar sa pata tar chuko mai ni radio bulun do pata hey mo ta ka pata na kango na ta buso chimo enangan review ikino mun talibo ni mataka reno ngolenga na type ta kamantanga documents da pangan repa ano mo apply ta na green card so ngara ka reno patarong tungan Google na boleh sarang mi bikemuni ka bota lagi na website to santum bita ta kitsugani na radio bulun do banta na bingo na toto sara pomoto na bibuka ya weekend ni si boto weekend ona minute me pana kloko na mga tsugman sibno pa na 10 minute ona vital no wata ke pola ni bosota wata ke siti ni raturala en wasin ngona tos ni ngona so mo chuko na programo ya na company benaka na divine group of companies ke na mauli mata ge na ma chuko mai ya ni sibna pa en tini na maniti sertara na bambul chini kin bela na wang libum bulu benakai bota lagi na be elno wikitonga ni bulu na itati ni DJ bulu benaka mbula malala ngabesi ma Australia waga waga sa tala me New South Wales labe timbale suba bota lagi na be langi langi F waka nuni vinaka tuyani blessed afternoon to you Miss Kopa all the way from Mombasa in Kenya mai Afrika na wakanda mai Kenya ngo do siamo tu mai na via capito do sar baka laki de no pasi ponene levo na kabi de venga rabi ndai ono ko chicken manda metana rongo manda intona serre ukila di lele usar do baka muritu na kabi de venga rabi ndai wata ital sunga kino pa bimbi Rexen mai dandinong mai Malevani mai Australia na kabi ni venga rabi ndai ngo na itala no mai be kerin damundamu na ilabu ni Amerika sweet toko timbul benaka na caregivers to ko sar eda kai benaka de kuwa bula tadingu benaka siamo chukuma yukaya Tua bata
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Totokon tomoto na dua ben wa Sacramento e California na italo ni ilo ya na rongo chicken na mo Max no lutengu watala kina ve turanga ando tedingu John Rolang na kabine bing rabi din tai sipto ke tala pa na wall minute ni o chinga vida ni tuku ni bolingo na radio bulon do bante San Francisco klana daba to sana baka mate na toso ni ngona na bing rabi na city veni raturala ngai nama ka to mai do ngun lek serangango Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Dina to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singlebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singlebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay baga singlebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Yung 2 tala na tamang ni grabe ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni ray do tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulay ni Simon na tinikantuwa na tininamaniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco may kauti kanda Bataman. Bula binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalaylay. Yung layu kutaka bakatotolo, ni bernirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talaga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakya na bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitutolu 5 Ene kena itugutugu matalalay. Dendram beka nang wala ni kibalilo tinabugo ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manion na kabini bugo lulu bay Kemundo ay California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo ay Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda watamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga biti mipakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiyok. Nakakana po mga langi mipakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and ang lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang bani manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies, San Bruno Cavaba, kay na Maolimat. Na mama sa oti, wato wale me urai le suba sara ba totolo, na embaki 5 katolu enda sala ko sibita mai. Menda kilara o mandangaki na na ibuka tangen dengan denimbula enda saya doba. Betega bu mena tini kadiwa witu sangabulu. E amaru tagitiko kina na nonda penua, na nonda tungalala. Sabunga na dangadakan ni ibuka toro da ketaki. Enda sarawata. Enda sarawa ni kaya,
Tasamba daw makatoka ibiti ang nangaunang ko. Ya, kaya huwa sibida kasara, kaya baka may aseng, nang boleh-boleh so kanda turu mamai, beba kana buabiri. Kaya do bitarabi na nonta benua. Ena lo mani 5,5 katulu na embak ini tunggal lalanggo. Nisa dawi kalau ko biti kina be buat torda ketak. Kay kau tiken dalas kilos tali kimurni. Na buabiri. Sau lebu sar. Enda se sau mati ko nikua na kena ibu kata badam. Enda na waliera ba ibe. Ya na tarulim. Don mendana sauma. Anda sesengat ti ko ngani waliera o medo bandai. Kan tinangani wong kana ibu madala enda rongo da beira na beliutaki. Ya erombeka di bukan dita kana matan itu. So ira ratoka na itutu ni beliutaki. Na sana sengat talenya do yung muri na buabiri. Keba kakina asala ba menda muria. Sakadang bote na ibalong Palestina. Iyoti na non rabokatata. Na ilaw-law ang batikan din Hamas. Rabokatata may Israeli ni kabitu ni singa ni bulang ko Oktoba. Karamo kumatikina ng ngonelalay na marama. O ira na turanga kaira ng gasasar. Ramo kuti kong na chiu kasi nga saratu nga beira na yarangi se meramba o kilase sinjama. Inedovira na bay kabang tumambula. E traire na madosawat. Irakudubi na marama. Asa nga ni bukan duin-duin taki. Ira na ngoneleo kaira sama tuasara. Sa baka, yan doon na ibaraw. Yan tangay raida tali bukan doon na kinamatalia. Napakadada kinalambang bula. Yaya doon ko, wiran liyo ni Bonua. Rasengan ni bagay rangi. Era bagay raita kana non rakawai. Kakinroa na bay mata ni tulilebu na bay sa ibura-bura. E na iwaraw ni bay balolo mataki lolo bira. Kaya dong go bay na chiu. Kaso, rasa kinroa taka tiko ngaongo ni sawat yan doon na madawa. Era saan dua bata na bay mata ni tu ibura-bura. Merasa na tobata ke Israeli. Saya ado tiani na yarangi. Ke irana leo ni nonra bay matay balu rasa buka batayan ni ki Tel Aviv. Ke na nonra yarangi meralaki buke Israeli. Rabe buke tikong ko na nonra buka sasata ki na Hamas. Endua na matam batikandi. May Gaza. Era toko niti Kongo may beira na kay Irani, kinabi matanitu taleso may Palestina. Era sabang aray takirat ko may baga malua. Kona matanitu may bakata ki Lepanoni, iti ko talenganan ng ramatang batikan di na Hezbollah. Syria, Churitani, kay Ichpita. Sa kinembalen-balen ni Rasabo ka buli-buli ti Israeliti kung gona kinameta. Sa ngay bo nga nawasa-wasa, e nawasa ba mama ng Mediterranean. Mera baka tuloseb girat talinga may kina na Israel. Ya, dakilan ng matanggali balunggo sa balabusar. Na daw rongod ba baka bundu na so nangauna na baka dada. Kinanon ra bagay adoloman ra na matambatikan dieso. Yan na kinay baga tangin tingin di ang basi kanggo. Sa baga dimbi balu talanga kino Israel. Kakaya meron na pa kawang bukot taki me kakua talinin dua yung bula. Beira ng matambatikan dingo na Hamas. Membukol di bagang dua. Nandela ibura-bura na bay kaya rakilay kina. Kaya isa nga ning boleng-bole wale nga. Sa ati kabubagay do rataliti ko nga na nonatakadak. Itatanggong makyo Israel. Nabay kaya do tikong ko. E nabono Gaza. Ita ba kaya vanitiko. E nabono ko o Gaza. E adana ba kayo bolata ang buo Filistia. Gona ba nuwa ni Koliadi ng Ganga?
Iudabuta na yadoya, Filistia ke Koliadi. Sa arawan in dakila kasingge makina ni sa makawasara na bay walwaluti ni bay mata ni tuike. Sa tigabumay na non raungaw na naisebu ni tuyi Israeli, may bay saula, kay naibalu may kilipoa, kay murimay naibalu bata kay na tuyo tebita, kay na tuyi bay tarapi. Miado bikenda maingo ni sa o titolo na undolo na embaki, era sebe bol-bolu tituko nga. Era sambol na bay mata ni tu, ni sa kadang botengo na ibalu. Kaririko taki, ni sa toso endua na iwasin ni Pura-Pura, kina sana rua-rua. O ira na kay Palestina kina bay mata ni tu baka rapea, era sa toso batayani, kay Filistia may na Gaza. Yo ira na Israeli, era sa toko niti ko may na bay mata ni tu lelebu kabuto niyaw, Pura-Pura, o sa dabuta o tiyabida. Berke, bola tangane, operani se, chamani, Australia, baukina obiti. Sa sanganin dua evo, kena irai-rai, irasandu ito enamua erabina kata karanding itaka. Sa rai-rai basi katikongo na ibu kata kila-kila. Ni katolu ni balulebu ni Pura-Pura. Se o kwendi na se senga, tananga iraida toka boka malua. Ia na kadambote ni walugo ke ira tiko maikina. Rambau lewe na taletiko nga so na nonda ilako ni tau ke ian yebiti. Karangole ani boka ngande. Merala kitiko na solip, tau boka yadori boka yambaki mai Jerusalem. Rambau ngole taletiko nga kina na maramana rokotin raketi. Rote momo kepa. Dua na italatala, manasa kolibuso,